Africa TV update siyanibingelela igama lami ngingusinenhlahla udaba ke siphuthele kanake udaba lwensizwa umculi kaMaskandi umthandeni iGcokama Elisha emanxele ke osedlulisa ukuxolisa kakhulu ke kubantu emva kokuthi ke kusabalale ivideo la khona eqatshulwa umuntu wesilisa elapha ya stage performer uthe ke uyaxolisa impela kulabo ababone ukuthi wrong ngalokhu akwenzile abaningi abakholelwa ukuthi ke umshayile lowo ke obemqabula uthi uyakuvuma impela ukuthi isilungu siyasho ukuthi ke customer is always right kodwa ke uthi yena abantu abangenzi sengathi uyaqala ukujatshulelwa abantu bahleze bemjabulela futhi mayibona ukuthi akuphaphile uyayibalekela yena uthe cha impela kungamane kuhlukana inhloko nesixhanti uma kungukuthi kumele akavume ukuqatshulwa indoda wakubeka ngokusobala ukuthi cha yena bakithi akahoshi umculi ngakho ke umuntu ke impela ngeke ke sidalo ayivume nje eyokuthi ke aqatshulwe indoda kuningi ke okunye akushile esocela ukwenze ukuthi ke uzilalelele yona insizwa izibekela. Sanibona bafowethu ninjani umthandeni wakamanqelelo iGcokama Elisha umshovu enkani kwaba nenkani ngithanda ukuxolisa bafowethu kakhulu kubantu abangibuka njengomuntu wrong kule video lesabalele ukuthi mina ngiqatshulwe indoda bese ngikadla kulabo ababona ukuthi wrong ngiyaxolisa bafowethu ngoba sithi silungu the customer is always right uyabona ngiyaunderstand lokho kodwa bafowethu ngifuna siqonde lokho mina ngiqala ukujatshulwa abantu bayangithanda bafowethu sukela ngimncane ngafika ngo2014 emculweni cishe mhlawumbe ngina 7 years manje ngicula abantu mabengijabulela begijima beza kimi kwesinye isikhathi mangibona ukuthi akuphephile ngize ngibaleke ngizama ukuyiphephisa isecurity mayehluleka so bafowethu musana ukwenza sengathi ngiyaqala ukujatshulwa abantu mina nazo lokho inhlo angaze ngiqatshulwe mina indoda mina mawukuthi iyona ndlela ofanele kusupportwane ngayo le ukuthi fanele ngiqatshulwe indoda ngivumela lawo manyala mina ukuqatshulwa indoda yabo bafowethu ngamane kuhlukana inhloko nesixhanti uyabona ngoba ngiyathanda ukuncikisela ngokuthi siyamsupport uthenga umculo wakhe ngithengela ukuthi ungifaka ulimi endlebeni ngenye indoda uyabo mina ngikwazi lokho mina uyabo nalabo bantu lamadoda aveza ubumama ukuthi angumama kangakanani azogxeka mina ukuthi ngigadleleni kuliyansizwa uyabona bafowethu umama benu ngizana ukuveza ngama comment ukuthi nimphawule ukuthi mina ngirong uyabo ngoba mawukuthi kufanele ngiqatshulwe enye indoda uyabo noma kufanele mina ngiqwayise uyabo angihoshi ngiyacula ngingumculi uyabo yonke esihlanganisayo leyo ukuthi futhi iartist aliyiphathi kanje lo celebrate aliyiphathi kanje wazini ngocelebrate wena yabo futhi mina ngilona celebrate mina angilona iartist mina ngene celebrate mina ngumfoka ukuphosa kwenya ukushishilisa umshovu enkani kwaba nenkani ngindlabe iphika amaphatha sebesula amadeva nginsizwe impela nje yabo ngeke mina ngifuna ukufakwa enye indoda ulime endlebeni bese ungitshela indlela yokusupporta le uyangihlanyela uma ukuthi ucabanga lokho kahle uyangibhedela yabo mawinsizwa unomama yabo ugcinele abantu besifazane nga-understand ngoba mhlawumbe bona ba-enjoy yakhizi indoda enjoyana ukuthi uqatshule enye indoda qabla isikhonkosini la yabona i-enjoyana enye indoda izothi mina ngirong emadoda ngomama yibani ngomama le phansi kwedwaba zonyawo hayi la kanti ke masiqhubekela phambili nendaba ke insizwa lapha yayo ngumculi kaMaskandi uSgwebo Sentambo uthenge imoto yohlobo lweFortuner entshana la epiqele khona insizwa lapha ubahube emtshela ukuthi ke cha naye sebenenimoto ezifanayo uyithengile kodwa eyakhe iwona amahluko ke uzokhumbula ukuthi ke insizwa ke ubahube nayo yawina uyona lolu hlobo lwemoto kube inhlokomo ke ngampela enkulu ke bamjabulela uSgwebo Sentambo ngemoto yakhe ziboneleke embukelo wethu insizwa iveza uhlobo lwemoto yayo. Sabonga ke okulandelayo ke noma ke elandelayo sizophinda ke sikulethele zona ongakwenza nje ukuthi ungene epage lethu usubscribe ulike uphinde ucomment kwi-comment section yethu ku YouTube Select Africa TV updates igama lami ngingusinenhlahla siyabonga ukubela bemhlola ngizophinya ngaya babhema unyaka wami lo akukho okuningi ngizokusho kodwa nje khona hayi
Sekunjalo bahuphe. Sabe imoto efanayo manje. Angiwinanga ngiyithengile nazi inkinga. Ya, kunjalo ngiyapela lapha.